nafaali mo ka enen ɗo fof hombo e mon nani goɗɗo wiyeteɗo Iblisa sina o goto omo mari togora ko hombo e men faala Iblisa ko on ɗum woni sabu ha Iblisa halka mawnintinar ayo ko hombo e men faala Iblisa hay goto ga joni noon ndaare ko wiyete mawnintinare ko hombo e men so tawi tun en faalaka Iblisa en faalatake golle makko ɗen ga joni noon ɗum ɗo ko golle Iblisa kala golle Iblisa joni no wattani ndaareɗo mo be men noyde ana hayrun min min ɗo somin fotti mino moƴƴi ɓurimo ɓeeɗo somin fotti moƴƴi ɓurimo no ande hanki so yi en ronkodiri ɗo seeɗa yafoɗon mo be mon ko imamu ka wi ɗon ɓeeɗo ko imamu no hoolora ɗon martata ɗo sina kamɓe ɓeeɗo ko imamu ka wono sina kamɓe mo be men no jogii dolokke enen ko min ko ɗum waɗi tawi gooto e mon jaɓata yamirede puisque si yamirama to so tawi le goɗɗo yamirtake so yamirama o waɗali waccama o haɗali haɗa ko onɗum haray hollihi mo ɓuri yamirɗon ka ko ɗum waɗi andi ko ɗum waɗi yaafo ɗon ɓe karmo ko emen organisation en ɗum ɗo ɗum no moƴƴani en ha andi goɗɗo simi ɗo andi mo be mon no tooli ɗo onon ɗo fof mo yehi ɗo faɓɓi janngo e tenen ka moom tawata hay gooto e mon ko ni towlori taway ko ono woni ɗo jamma on ɗo jooɗi to ko ɓe adda on paɗe ɗen ɓe addana on ɗum ɗo aɗa hay so faalama ƴettugol ɗum ɗo goɗɗo ƴettanta on kono ɗo ɓaye on ari ɗo mo be mon no jippiti ko ɗum waɗi mooɓondirgol ngol ɗum ɗo nafay jama on ɓeɗo no woodi woɓɓe go e mon ɗo wona hitaande duuɓi ɗiɗi duuɓi tati nanata inde mum nden no wowle ko alaaji en tun imamu en tun no woodi woɓɓe go mon si noddama inde mum nden monoto ko fi on no ko ɗum wowta alaaji en imamu kono sa ari ɗo ɓe nodde Modi Muhammadou Ceerno Ibrahima ka on ti nana ɗum raɓɓinɗingol ko wiyete mawni so yi ko fewnini ɗo Iblisa ko fewninima ka o fewni ɗo ko honɗum ko mawnintinare nde ko arete noon koko e wii kadi alhirsu ndererako ngun andi ko ndiyete ndererako ko woni wo ko kañum ko yii wo no faala ko heɓi wo yonata ɗum annabi Adama alayhi salatu wassalam ɓay Allah tagimo Allah waɗannomo ko waɗanaali malaikaɓe o waɗanimo ko waɗanaali Iblisa o yamirimo malaikaɓe mbayo wutti huru e makko yamirno malaikaɓe fof yoɓe sujjanmo ka ɗum ɗo malaikaɓe hari heɓi ɗum o ɓurnimo e hoore malaikaɓe ka o ɓurnimo e hoore malaikaɓe o inni o aljanna ɗo o hollima fof o inni kulu minha ragadan haysu si'tuma aljanna on fof Allah wi ɗum ɗo fof an e ɓeynuma ɓe ɗilla pet ñaame yaron kala ka faalira ɗon o wi wala tagraba hadi sajarata ka fatakuna min azalimin ka miijite innama ɗo konsetami fof ko an jeyi cuuɗi ɗin fof ko an jeyi kono ndu suudu ɗo ta naatɗo hara on ti faaɗi nanama hara faaɗi nanaka ka kono haqqille ɗen ko arata ko ɗum hatta mi naata e nduɗo suudu haqqille ɗen ko ɗum arata ka annabi Adama ɗo o ndaari o aljanna fof no yaaji kalleggal ɗo ni o heɓi noon giɗo ka kene kono tawi nder ko gaño ka annabi Adama ñaamaali ngal leggal tewaare mum ko honɗum waɗi haa o ñaami ngal leggal ɗo ko honɗum ko yawagol Allah ko yeddugol Allah na yawagol mo ka ko honɗum waɗi haa o ñaami ngal na ndererako ngun ka ko fii honɗum ndaare seede ko ndererako Iblisa ari innimo ya Adam hal adulluka ala sajaratil khuldi wa mulkin la yabla ka joni himo jogii laamu tawi o ɓuri maggu ala kono tawi mo faala laamu ngu ndu lannata e hoore ko jogii kon fof
ko ɗum waɗi o ka o ñaamiral ngal leggal yeddugol Allah waɗugol ko Allah faala ko kono ɓaydumo faala ɓeydagol e hoore ko jogii ko fof tawi o haarata bani o haarali Allah wi fakala minna ɓay ɓe waɗi ɗum no fa badata minha sawatuhuma ka aywa joni noon ɗo wiɗen noon kala mo ɗaninal téléphone sonay pi on ti yalta ka yaas hande mo téléphone mum soni ga on ti yalte itte vibration ni itte mason yaaforo si leero yoni noddingol salliɓen no ga ɓe ennayi leero nani joni ka raɓɓiningol joni annabi adama alayhi salatu wasalam o ñaami nga leggal o ñaami leggal ngal tawi o yeddi Allah ka so ndaari ko Allah waɗi ko haɗi annabi adama kon e ko yamiri iblisa kon konno e mum ɓuri jaɓɓude bakkatuji ɗin oɗa sujjan oɗo ɓugginagol pet ɓanto o waɗali oɗa ñaamuɗo fof hita memu ɗo oɗo o ari o ñaami ɗo oɗo sali ugginagol ɗo sen peesidiri ɗo boneji karaɓɓinɗingol ko ɓuri tiirude ko bone annabi adama o kono ko on ɗo waɗi so tawi Allah suɓitimo suɓaki iblisa alayhi salatu wassalam sabu annabi adama o mawnintinaake honɗum kadi o tuubiti kanko o rekonisi wonde kanko o gaynata hay hunde o wawata hay hunde ko Allah jogi jeyi ko jeyete ko fof si tawi Allah yurminali mo perde tawi o faalaka ayni rabbana zalamna wa in lam takfir lana wa tarhamna lanakunanna andi est ce que ɗo o wowli goɗɗum ɗo o innaali ɗo Allah waɗanan ɗum ɗo woni ɗum Allah mi toñi hoore am portoɓe ɓen nayi reconnaissugol ella ko feccere yaafuye ka sonti reconnaissance ella makko ara ɗum ɗum joni o reconnaissi ɗo rabbana zalamna anfusana kono noon koye pesor joni buye men ɗo no faljude no yeddude Allah subhanahu wa taala kono tañinayi ko hoore mum woni toñude seede o yaafoɗo goɗɗo ñoay ɗo goɗɗo ño'aɗo goɗɗo tawaɗa welti mala ara ɗo aybina ɓen weeɗo e oɗo wayna oɗa haatigi enele ko gooma e jakka on na moƴƴo weltoɗa kono ɗo musidɓe julɓe ɗo komo ño'uɗa on waɗɗa ka ko homo waɗɗa ko hoorema waɗɗa ka kono tawa mo weltiɗo tawa no weltiɗo o ronka andugol e yo o faljire nden ko hombo tampinta ɗo ko hombo komo ñoyi o ko ñowu ɗon tampinta ka imamu amadou ñande go raɓɓini kanko inno kanko so tawi woni o ño'ay ko biro makko o ñoota ɓay ala mo yiɗi ɓuri biro makko puisque sa ñoƴi goɗɗo ko moƴƴima ɗi yahantamo bonɗi makko ɗin artane ka ka raɓɓiningol annabi adama o reconnaisi o tuubi Allah jaɓanimo tuububuye on kono Allah hattuno ɗon enen ɗo ko mboy men moƴƴi ɓuri annabi adama laare Allah tagira mum jungo mum ngo inni khalaqtuka bi yadayya ka wasjada lahu malaikatahu ka waskanahu fi jannatihi ka ɗo ko ɓattal Allah ni ka kono way o bonni Allah wi yo hita o memi o memi Allah waɗannomo sanction ka ko noon no sanction o na o jaɓa Allah fataba alayhi ka Allah jaɓanima tuuboɓe ka mi jaɓanima tuuboɓe kono noon sanction o a memay ka leydi a memay ka leydi mo bemen noon yaafode wattane yili mo bemen wattane yili daren ɗo ko laabi jelu wonɗen e yeddude annabi adama ko laabi jelu yeddude Allah nde wotere pet sanction honɗum annabi adama ko duuɓi jelu wuuri ka leydi ɗon karama ko ɓen duuɓi jelu duuɓi wulure manko ɗum jelu capanɗe on ɗuyti seeɗa on banni onon kadi on ɗuyti buyi raɓɓiningol ɓay tan min no fandi annabi adama ko duuɓi wulure Allah hoddiranmo honniro wuurugol ka reel leydi ɗo kono wuuri ɗo duuɓi 994 o okkuno annabi Dawud alayhi salam duuɓi 60 duuɓi makko ɗi ɓay Allah weeɓiti ɓeɓiti e fof yeeso annabi adama alayhi salatu wassalam o yi annabi
Dawuda o tawi o no jalbi hino laba oyni Allah ko mo no Allah wi o ko jeyaɗo e ɓiɓɓe ma goni jeyaɗo e ɓiɓɓe ma goni annabi Adam ene ko jelu waɗanɗama ka raɓɓini ko annabi Adam wi ko jelu waɗanɗami Allah ko mi wurata o wi ko wulure o wine mi ƴetti 60 mi wattanimo watta moɗon Allah o e jaɓini ɓay yehi ha duuɓi 990 timmi malakal mawt ari annabi Adama wi he Allah wi en Allah firtata o inno mi wuraytami o wulure no manki 60 dare wuro duuɓi 990 e 40 tawi ha joni o faala wurugo o ino manki Allah wi a okkuno ɗin ɓiɗɗo ma kaarejo fajahada ummata o yini mi yeggiti o yimi mi anaɗo no Allah wi honnum fajahada o yeggiti o yeddi o yini mi waɗano Allah mi hokkanomo few kanko no Allah waddi Allah mi hokkano duuɓi anen few kono ɗon Allah mi laaɓi ka raɓɓinɗingol sanction bakkatu gooto duuɓi 990 ka leydi ɗo fi sanction fi gooto fi tuububuye bonnere mo o tuubi Allah jaɓanimo Allah tigi fataba alayhi jaɓanimo tuububuye kono a aray ɗo a artay ka wonnoɗa ɗo kono duuɓi 990 yahay ka leydi taw enen ɗo ko jelu wonɗen e bonnuɗen yallah ɓen tori yallah yaafo haray ka ɗaɓɓiningol ɗo hattinen ɗo fii ka annabi Adama ɗo ko honɗum nde waɗi annabi Adama heɓi ɗum ɗo ko hirtu he ndereɗa ko ngun ka wiɗen nde tammon ko hommo de alhasad Kabila e Habila ko hombo e maɓɓe de warno oya ko Kabila ko honno andirɗon ko Kabila hono andirɗon ko Kabila mi andi joni ka yaafagol no woodi buye ɓen enen karmakoɓe no woodi buye ɓen to ko Kabila wari Habila ka ko Habila wari Kabila joni hiɓɓir gaafuji ɗin ɗiɗi Gatilu Gabil Kabila inde makko nen ko no fuɗɗori ko gaafu ka Gatilu ko no fuɗɗori gaafuji ɗin ɗiɗi noon kombo jeydi ko kanko ko ɗum ɓurɗon wona a yawata ekkitide Kabila ko honɗo waɗi ha o wari Habila ko honɗo waɗi ha wari ma gañaneni ndin gañaneni ni andi gañanedi e nderera ko na goto goɗɗo no wona ɗo hara mo reeri ɗi sago makko fewndi o koyo ɓeydo tun kono hara si goɗɗo go heɓi haaji makko ala kono noon amma gañanɗo añanɗo kanko hay so heɓali goɗɗo go na yo heɓu si goɗɗo go kanko tuyyo ko yo heɓu si tawi fof heɓata hina yo heɓu oɗa na yo heɓu si tawi fof heɓay kanko so heɓi ko luttuɓe ɓen na yo heɓu sago makko kala so wiyete ollo kon so tammiɗo ko mo darni juulire nden ko kaari ko mo jasi foration ko kaari yo taw hara fof ko kanko mo faala waɗalngol kon so tammi fof yo fof heɓu moƴƴere kono hara gooto waɗata sina kanko ko men min ni o ko kaari ko men min ni o ko kaari buye men ko ɗum welata ɗum si goɗɗo hino mari no faala goɗɗo darninde juulirde ɗo goɗɗo kadi ari inni darna e ɗa labtano enna o nayo darni ko nayo inde goɗɗo wole sina kanko taw waɗa ɗo fof ko miskinaɓe ko kanko tum mari goɗɗo o yiɗana ɗimmo e makko ɓen ko yiɗani hoore makko kon Kabila hari ko yiɗana hoore makko kon ko yiɗani hoore makko kon o yiɗanaɗi Habila ka hari sunna annabi Adama alayhi salatu wassalam jibindinaɓe ɓo na ɓen ɗon jommidirta ɓe hari ko ɗiɗo ɗo jobeno jiwo e gorko Kabila jibindina e goɗɗo Habila jibindina e goɗɗo tawi Kabila ko jombata ko jibindinaɗo e Habila on tawi noon kanko na on o faala tawi ko faala ko jombugol mo o jibindina on tawi noon ko on ɗo woni ɓeygu Habila ka o añanimo kono ko añi ɗum ɗo
on bakkatu makko ɗon iw nden ñande Allah subhanahu wa ta'ala no waɗi ko kanko atti warugol wonkika leydi ɗo ka iw nden ñande enen ɗo anda duuɓi million ji jeli woni hakkunde e makko kono kala warɗo kala koko yiɗon no waɗe fewno ɗo fop woni ko bombo waɗira woni ko kala ko waɗira kon fop ɗum ɗo fop mo mari pourcentage ka habbe seeɗa mo mari pourcentage ka mo mari pourcentage e ngol ɗo wango fi hon ɗum sabu hunde wotere pet o yiɗanaali siɗɗo makko ko o yiɗani hoore makko hare ɗum siɓɓe julɓe wiwɗen hoore bonneji ɗin fuu ko ɗiɗo bakkatuji tati mawnintinaare ndey e honɗum ndeerera ko e honɗum e gañanaade joni noon ɗiɗo siɓɓe julɓe landodiren ɗom siɓɓe julɓe ɗum ɗo no e hakkunde me en jama ɗen jogii ɗum ka e jogaaki ɗen jogii ɗum ka ɗen tori Allah yo Allah ittan en ɗe ɗo kono minata siɓɓe julɓe o darto ko wonɗen janngude ɗo ko anwa'ul ibada onon ɗo ala hay goto mum anda mo ɓe me sey janngoye ɗum ɗo wonte kono en torondiri musidɓe julɓe ko wonɗen janngude kon hooloɗen ko wonɗen janngude kon hooloɗen kono hiɗen janngude en hoolaaki hiɗen janngude o ndaare fewndo ɗo ni duuɓi 50 no feƴƴuno e fewndo ka wona karamokoɓe wonno ɓen nden ñande karamokoɓe wonɓen fewndo ɗo ni ko wonɓe ɓuri ɗuuɗude ko fewndo ɗo ɓuri ɗuuɗude ka kono boneji ɗin ko fewndottoma ɓuri ɗuuɗude fewndo ɗo ko no waɗi ɓeya ko alqur'ana janngayno ɓeya ko sunna janngayno ko lahdari arli sala ɓe janngayno ko ɗum ɓe jannguno ko ɗum ɓe wonnoɗo tawi kono kamɓe ɓe heɓi hunde wotere enen heɓalde yo Allah hokkor en de hunde wotere pette manki ɗen so en heɓi nden hara Allah walli en tanke noon en heɓali nden en fowtatako on mbo andi nden hunde naam naam na ruuɗago naam hombo kadi naam naam noon ɗum kadi al ikhlas naam iman kono woni haray ko comprimére wotere pet nden no wiye nunɗal al adulu si en heɓi ɗum ɗo musidɓe julɓe si en nunɗi haray en fowtike tagore nden fof fowti kono ko ɗum ɗo mankiren imamu ɓen nunɗa karamoko ɓen nunɗa njula ɓen nunɗa laamiɓe ɓen nunɗa mawɓe ɓen nunɗa sonna ɓen nunɗa paykoy koye nunɗa fewndo mo wiɗano nunɗi o ko wele fewndo no groupe aji tati ko tommi jeeya ka imamuɓe ko tommi jeeya maale ka groupe aji nayi ka imamuɓe ko tommi jeeya komɓe jeeyi o téléphone komɓe jeeyi téléphone ha tawno mawɓe harana o non ɗum adi min haaldi ɗo kala mo téléphone mum soni gaw yalta ka yaas kono ɓay ko mawɓe ɗo waɗi disare mais hersi yaafe ɓen maɗɗo konto de wonno ɗen ko mbiɗa tawa e groupe aji tati nayi groupe aji nayi karamo ko ɓen miɗo nodde to ɓay mi yewana Allah ko mi jogii ko yalla ɓeydanam mawɓe ɓen miɗo nodde to ka nam mawɗo hemon ɗo o mi duwi 50 hemon ɗo buye mon ɗo miɗo hecci ono woɓɓe yesana buye men ɗo miɗo hecci timmini duɓi 50 komi jeeyaɗo kadi e honɗum e lamɓe ɓen woni ɗeɗo geɓe tati no lamɓe geɓe nayi ɗeɗo fof miɗo ton andi si min niɗo onon mawɓe ɓen ko enen mawɓe ɓen onon lamɓe ɓen ko enen lamɓe ɓen onon karamokoɓe ɓen ko enen ko woni tawa kawo kan julaɓe ɗum mi ala ton e fayɓe ɗon kadi mi ala ton non e ka sonnaɓe ɗum mi ala ton kono enen mawɓe ɓen be nunɗen enen karamokoɓe ɓen ko be nunɗen enen lamɓe ɓen ko be nunɗen mo ɓeɓe ka raɓɓindengol sen nunɗali ko ɗum ɗo tum mankini Allah gine ko ɗum ɗo tum mankine ɗum ɗo noon ka yawɗa wonde ɗo ala haray noon ɗen tori Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah artira en nunɗal ngal e leydi
tenturi Allah bay kanko Allah jogi atira en nun dangal e leydi tenturi Allah subhanahu wa ta'ala enen do en tummodiri do asuude cuudi makko do en faala hunde wotere natugol aljana tenturi Allah e do ko en huli hunde wotere dum ko lette adna e lahara tenturi Allah e do dandin اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت ولي ومولاها اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا أرحم الراحمين سبحانك ربنا رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ara yaafo ɗon noon no wiir ɗon onon ɗo no fanɗi e mum annduɗo lan no fanɗi mo mi anndi hay gooto mo mi alaa aybingol ɗo mi alaa kadi mantugol hay gooto e mon no ko yewtirten ko haa Allah e nelaaɗo makko welto enen kadi yiɗuɓe Allah e nelaaɗo ɓe weltoɗen turi Allah taw hara ɗen jeeya e yiɗuɓe Allah yiɗi nelaaɗon ɓe Allah yiɗi nelaaɗo yiɗi salamu aleykum lande ɗen noon fof dokkiren no ɗo ko kamɓe jaaboto lande nani kala lande nden ko yewɗen ɗo kamɓe jaaboto lande